thu khotia I khat bi se hoi lo ding in na tarpa neo khat alang pia neo khat mi pin aga het thein ding azi chu tua hi ko tu uma HPC uma ITLF ya ai wang ai dola ata function deu pen le mi pin tu le tua ai thing hang mi ten akine pi pen cho ITLF ya na mi ja chu neo khat ITLF tung chang ho hi neo khat nin sei pi thei dam ti hi cho ITLF Indigenous Tribal Leaders from Kitihiana adi achu jiang ki patne hi yo Chochampur district based thima hung ki pan hiya ningkum langa ki pana chu Biren government in igamuwa kuki ho ailo le tribal ho ailo le tulaya manu kuki zo titate katina ai cho hi igamation wadu chakya melheo in policy ja anaboluwa article 371 C yo thinglang mi hodinga protection right in isuno function lo wan ko yo HSC ti hotabon na amo dictator bolwa chairman jong amo tu ijaju hill area committee power momon tu chi talo chilayong function talo ichibana tu next statement law tu ichi constitution desa tu abolo wile on constitutional right ni ye wa tu ilai tu boye sa phan wa tu thing lang mo la thin jinga tu forest act chum protected forest reserve forest wildlife sanctuary ti hotabong wetland ti hon podowa ichia chu igamo hi ichi forest land ho ti ho protected forest are declared aban banan ball wa akuti aile Chochampur Gambong chu even aile etia chu Dampi forest itia khupum Sura khupum forest protected forest reserve wildlife sanctuary aile check la phai tiong ki banaile ni chen na di chum talo choi jamu chu na ai ti chu hong hi subana eviction yangan pattau na survey and bolo ichilai chu biren hin government ni koi macha again sading do ngamum talo ipem khat ama again sa pau do sun amana jila koile ipi tan bol le icha chu for example like keloi khom lini ne ho kuki in pin yong wal thini be se talo ai do le lang be sa jumi council ti ho na wal thini be se talo even keno UPF iboi chenwa chomo lung ho lai lo le icho chung changa kam ke lo ai ya chu even ai le gamu chula olo lai tang kila ding am phana chu kuki chief association ho to ki kwa it's a chu track leaders alolin pui leaders ho ki to khoma ilo a pham ti ke sei khom le ai ti yong the forum khat simu ti common forum khat simu ti ija chun common issue ho pang khomu ti address wall tau te agiti ya chun kum jun tari kwa chu indigenous tribal leaders from jung ki phut do na itia chu abana memorandum ho ai lo le MEP awareness ki tia it as a public rally hong ki bola aban bana hong ki chia ai le itia chu Biren chu achai na langa chu biren in
district program kha nei chu boycott ka bolo shut down ka bol khomu na cha ju ta chung ke boy to ai le ai chi to ki zoma chu at sum hoi cooking pi UNC yauna student ho at sumin ST demand chung changa solidarity march de rally ne ute tan bolule kichinia chu rally ki chai yo langa anglo cookie was centenary get so chan program chu an halule eja chu golang chapang ho ong ke hilowa boina chung ke tantita te katina ichu chu chalhang pia ITLF in a main objective chu yo gamle go food ai le boina ngum phana chu giging lo be boina ngum phana chu tarik thumaya tarik ko nia ya nan cha de chu ke ta he cha chu consultation meeting to public consultation ke ne ya ichinya chu meeting ai pi yong le midang yong am thei chom te hi ITLF in responsibility la tawin ati ye wa chu tu boina hi ITLF in tu chana chu spare head hon ke ball na IT ejilam pang IT isan iti sim chu IT chu hi yeng chu ITLF chu ni ko bang ki phut do ti ri dan chu itia chu alhang pia chu major track yo shi jubana chu in pia ne ho kuki in pia chu district level kuki in pi Chochalpur kapanua ke yo kuki in pi Chochalpur ko na representation ai solo ya na wana chu Mizo People's Council Marin Pui Paite Tribe Council Simte Tribe Council Gante Tribe Union itia chu adang dang ka kiloi khomu chu kuti itia chu ai ja chu highest apex body mein executive kamuana highest apex body to decision making body to presidential council katiwana a tribe in pui presidency si decision major decision la de mo amanan lawa executive in execute ka bolwa na ja ju kilam kai ucho ipa me sarpa ideal ki phu do dan nin sei pi nain tup adoi pen chu tuanan sei ma banga chu masanga hiti birin lungel ahung phat lawa ki patna chu ITLF hung ki phutna birin le thu ngama lo ja chu ITLF in le thu theine dinga chu body hung ki semia na tup le adoi pen chu ai le tuanan sei ma banga chu Chochalpur contact boardinga nana siamo hito na ai le sarpatu hi ITLF lam kai ho hi ki hial khata aung ki phudo apana hi yang ki phudo apana hi adang hi ki hial khana hi chairman wang ke hi thum na ke ya na chairman hi athum na hi ta na athum na tilen adang ho chu conventional time idea to constitutional type vessel wa IPM constitutional vessel wa ita to kacho home mani ki kelhangi ya nang tun chairman rotation to ati dikatiyo ai la atam hamsa atam yang hi umde lo to home ji ya apa dung zo ai khadi ya na sei home ji dikatiyo ai le ama sapena chu VPC ho ka peule amo internal ne khat ai khat ya chu wala thei hiwa abana chu marin pui ho an cham khat an pule amo yang boi ke wa ji wa chu ning kum chu na ki pana chu KIC ho ku kin pi cha cha po pi wa ja chu ke ka pana tu chana ka pana lai
ang ikhajo hi to khomo presidential council to khomo ai pion de iboyu to alam kai ho hi ni tin pot de enta ti sang khara la ke do na ji ai tu chana ka mo ju ke ho hi ama sa pena to VPC ki pia ama ho hong boy phat na to marin pui ho ki pekit na ama ho lang nang ahung hi te lo phat na tua nang tunga hong chu to na ti ta bong chi ai le sarpa ma ba na panla ding dan ti lehen tu a hi ho thing hang mi ti lehen nan naga ho si se hi ki boy yeng hi tai na ichi va hi ivet nai le chun chusan pul to kangpu pi hi in chole more langa hi na ichi mun thum ho hi ho let na pen a hi lo le ho tam na deu pen jong a hi in ichi ITLF in chusan pul bo hi tu chan ge a hi chusan pul bo focus na bol ham a hi lawai le more langa jong hi branch ki hong le na tiwam kangpu pi langa jong hi le na tiwam ti ho hi neu khat mabana panla ding danoi nagot khawa tampi in request thowa kangpu pia jong tino pala yang ma Tandila yung ay kiwan kasi uchu ako yung le no hong kyo winang ipi yung le din khom le thei phot phot uchu tu ni chi ti te yung le ki to lo la kan pui so tar pur context awang ka ki to in phate chan ka bol din tu ni ge ka chi thei din chi chu apoi mo hin na ichi ai te le fa chu zo mi yung jao Kuki yung zao, pai te yung zao, sim te koi da bona ki inclusive yan na. Nan na ho zao si na. No na ga yo si include. Ichi yao pui tim lo, a yao nong chen cho yao hi yin. So wana zu ka chi tu pi pi no zu nomenclature tu se po te na. Igam de go ki hu te diu te. Nomenclature a boy da pot te diu te tia zu ka chi hu yan na. Ai muốn nga extension ni các nguồn bé sẽ lộ yang de tu là ngay cho khó tên là mai yang de chun ball moi poi cha chu ko koyu ai wang ka dei pi nu chu ai TLF ki pu ta bong kang pu pi ai yo for example ko tu ngum ta chu ji chu kyo yang de thu pi te ya te accept yin wa na ka ti chu agam kai ya chu pi ki tu na abona yao the ne khat chu ka de yin wa na min chu ipia amin chu non na go si si yao a ka ti na ai le indigenous secretary lo na chu tribal leaders forum ki ti lo na chu a politics sa ti de ga chu even naga ho ki ho chu tribal leaders forum la no la yao the indigenous me lo the refugee to immigrant PPT je wa chu indigenous indigenous means to bolu take it yan ai le to ai chu ada ho jong itia chu itia kha cho bolu wai le to kang pu pi lang han nang king no pal lang yo la bangin a thi ho jong phaya polu thelo ya cho mo lang kala li ma khong la ho lang a polu yong so na ale chu ti ta se he ti ta phai kom lai khan ho la ong chu an po lang a chu kyo an kan polu du lang ai te le fo in e khan du ya chu e ti on chu kan koi ti de phal le he cho chu me yo si de open hi ti na e ti a chu i pi pi ha ke to pi ne te na chu kêu in cái rồi thì nói chú thu le lại on le tu FIR ho ai lo le case bi ho yong chú record on chú pula nga miu si ka cover wa FIR ho ang ka bo lo chú cho champur district lo ho yong na anom an bi ho chu ka la yong na e tia chú ai le sarpa tua na sei ma banga chu ai nan naga hola driver ho to akitam na pen chu chan pul ta chu na thil khat
ATM khana ki mai tu pi ding a mai zong le chuan pul chu alang khana ki boi lo hi za ai wanga ichi kangpo pilang a hi in ai lo la more lang a hi ama o se hu tiang no palang ho ti ta te ama ho azit aveya ho alanga aboi na thei ji chu na le tu chunga jong chu thu ka za to ba le iti commando ho akitol kit novin morea lut govin hiti chu no pi ho na tingovin ni thum zen sun le jana lampia tovin hita chu tingove ti hi to na ai le khat ve ya I cho si chu gari som wal ahung ki tol wa more ahung du nai le to more chu chan pul to bangalin lo cho atam pe na jong hu mi sang som thum jong ling lo mai thei na ai ti huin tin ai la ma ko kita gam wa lam kalanga jong chu pan pi na thu ma jong ahung ve ti ho jong ki he na ai che ho chung changa jong hi ITLF branch ga ke hong hen lang hele chun I chan ham khana lam ka ho jong ki hop chen theu ham ai lawai le a branch khat hi na dung chu ya chu pan pi na ho jong chu hat jep de ham ti chu longgel ya na mi pi in request dan dung chu ya chu anji chu moria STC wanga ho hoi ta function chaw lo tua nangin na seima banga chu chan pula ITLF a function banga chu function thei lo hi za chu na ITLF sunga jong chu tua Indian ki vai po na banga hi foreign minister ki gongwa mundanga vai hom ding amun na lam kai ho ki boy so na ho na boy te dio ya na pungka khat rong ki chol na man phat rong na nei lo mai theu ya iza chu ATM khat na ITLF khat bo vai ki po hitin hi chelangai branch hong dinga nang hon mo po bin lang hi chelang ho ki thopi na ngai cha ho ga ki thopi lang ti ho a branch chom type deu hi ki got na ho jong na nei kha bang to chu movement hi athin ta chu a spearhead chat hi kim tai a district a chu kima a kora chu ti su tu phana chu kim chat lo to bong hanaim do wa ai le tino palon chen tu le tu na chu ni no pi chu yo nyong emergency meeting ko wa ayo pung kaung long ka chu meeting ka ne wa tino palo him I lo wa pha ham iti ki thopi the ham ti chu ka se wa na ti long dang khana chu ai cha la ko tu ho tong ka ki ja khom wa mo meeting ne wa na ai le tu na chu ke wa ai pi ong le memorandum pe uti point ho commando ho Singhangama Meitei Commando, Meitei IRB, any kind of force may leo down to Singhangama Agade the Pun, I take the Pun, it's young tan the dog, Tizu, Home Ministry to Memorandum Hakabolo, DC Tua Katonova, Tunilazo. I Savannah to Yingai Numeho, Dana Toding. Ija chu yini rungke pungu chanchu deadline ki pina akuti lo ai le chi hi withdraw ki bolwa akuti ai le maban hi hill district yosia agitation ki bol de ti chu ko tu ho to yo tinu pa lo ho to decision khat kala wa na chi chu no cái thô hôm na pressure government pressure pe thi ne denga chu amun mo nai ti chu memorandum pe uti subana silai thi lo ke le ke to ti agitation chu abana ke o to yuti pang kho mo te ti chen chu tu jana ai chu atu organization tha forma ai pi ho chu ke wa yong chun ka dei de hi wa ki to chana chu gam kai a bol pha ale tun ITL deloi tam chu ale jo ITL sin bol ta te ke te le lam khana chu tun HTC yong ma
Buki chief assistant ngoma for example in at Technopola chu ai le bona chu on board hi lo wai le kana de lo zo na ji chu yo ka ki boidan ki du ya na ti cha chu om sa mi pi an lam ke hong chu ai thi le mo ke bol ha le man ji chu ngan chi wa ai ya chu objective email target chu ke bangai ta ya chu ka ti na ka ti cha chu pa ni la khong ngala pai thì khách chú tu từ giờ chú stand cho cái lão anh na, nó phần lão chú, abran chỉ hòn đi ông có gol lâu, ai ya chú thà hẳn nó đinh, yo tiếng nó policy nhung, organization du simi team du sindition cái lão liền, common is đinh ITLF kaman nom tao vậy theory fine and okay, chú cái gì nhung na, khó đi lo. Cứ chỉ xây dựng lại link building isei ito kitoding kibanga thu sei ta di ti ho chu ka chi ti hano ya na ITL na phai sarpa na pan la da no chu ken no pha ka sign memorandum na pi thu ho nan sei chu na ama ho jong neu khat longmong do mo vinten a hin la tu a ken home ministry ayong IB ho yong chu contact ni ye wa chu amo ko ma chu na sta ka phone wa pressure ka pe wa amo nyong a thu ke he bin a bo ya ka bui pi re aba ne sklet bol lo di wa chu yo chu yo yo chi na control lo wa pe cha chi lo wa le mun na na yong agitation ka pa ding very serious ai lo le ya khat agitation hung ke pande ti ho chu Freezer juga bolu ana, kita home thina dengan juga thina, ya tu evolve thina ya na. Kalau ngaco ile amo asuna jana boy pau cai ile amo nama ya boy, tapi ngaco evolve thina juga bolu tidi tu. Oh yes, sarpa ahin la ken hiti kando nanti pian tu ahile in jauh le eho kika tu ahi kampung pia kotum ta. Lam ka ITLF ta khatna Technopola chief akipo na chief kiloi khom na moria HTC ta na ai le inzau le administration ihin mu tiengole koilam kaina pena ihung deu ham tia ihung ki boi kha deu ham ti na je a chu ichi ho ong thun masanga chu ai theyai le tu a mi pin I ha support penu le kine pi peno to ITLF ahi na izia to ITLF in ahi theile tu a ipan khom thei pe no ba hi a branch ho ga ki hong hen lang a branch hong ding mo to ITLF sunga committee khadum hen lang ama chun amun tina lam kai ho chu to ga ki ho hen lang heta to amun mona to ITLF mina hong ki hong hen lang le chun tu a ama ho ko tu for example la to ko tu ho ga ta te ko tu ho chu nangai kho po ve ti na hilovin na tu a nangai kho na sang wa chama ho jong ITLF mina hong tieng ole I chan ham khana ikizo mat naw to hung hat jap de so na le tu ni I to bang panila de ha ti ho tu ki sei jong le branch khat min khat hong hi phat le chun hi chi sanga chu hung hat zo ding a hin na ja chu hi to ho tu ga ki hong le a hoi zo dem ti ja abo tu ka hin do a hin la nangin amuna pan akila awa itu mo idoyu ahung ki ba a hoita thu chom hilovin ipan na khat no wa tu ipan khom thei vai le a phai jing na ti hi to na ai la ken kaga suggest pen tu nunga dinga na masanga dinga boina ahung so na lo dinga ai lo long so thei lo na dinga tu ETM khana separate administration imu zova jong hi ihung boy lo na de wa tu kaga sai ai na ai la nang hon jong pha ti a tu vai na hop sau ai tai ai le tu to ayong tu abana tu consultation nei khom di chu ka sei wa na communication ki ve to na ha ya I boy jamana
Càng phổ biến chú chỉ định hoặc là càng phổ biến chú tiếng Úc bên ngoài ngoài cái mù thể hôm thì các kiểu thâu vào nè tổ discussion này rồi là trung gian sự không định thì họ chú cái mù tổ đấy họ chú có nguồn nào cho nguồn chứ nè cái tí cho sở bát kén có tu họ cái hộp bia dòng cho na có tu chairman pang cho na say mun khana ki mo to pi ding ki mo to ding jong he ka tina vin a hin la tu lai ta he pung ka khat jing jong ki ong lo hi ja he ha sa ai ti to a khoti ja chu ken nang ko ma ka ga sei tu itiam khana branch funding iti ai le ton ka boy iti ai le ton ki boy jing ding a hi na iti chan ki boy ham chu ki sei thei nai lo hi en to a jong he separate administration i del hi jing la tha ya ki mo mu jing ding chi hi lo cho a sort pena a nai pena ga akiti jong la bailam pena chu kum khat kum ni hong lut te de ai ti ja chu I khongai ngai vai le hong gei sa nga chu a chairman secretary zau kel hi chong le neu khat isun deu ho committee sunga na ga ngan se thei tu a India te in foreign minister neva prime minister neva hi ti to bang tai ma ho e hon jong ni ta to branch su let na ding a hello le branch hon ding a to member ikilhen wa pha hello ham tia to ka ga sei tu e ai le tu a hi khat ka ga do nom ke na na sa pa I chan tu a hi nang thun na sai na thiang sela nan sai ta sa ban hon be ding ho jong hi I ma jong ka gong di po ve pan na pan ding hi jeng e na ti ya na a hin la tu chan ge a hi ITLF hong ki phu do a ban le boy na hin to zo wa hi I chan ge ya matal na inei ta wam sa pa ITLF sim tu a hi Itia separate administration in demand le demand long telo alo thelo khanita administration penny self government to practice pan ngaya na isu pai headquarter chu Manipuri ya chu ala kilu thelo imalam thelo ai ya chu kyo hin to hi ITLF in ka bolu hi department create ka ball wa na ITI ka function wa na adan to relief committee ai uma mo relief committee ai convener kam ko convener kam vai ta to SKTP ma medical ma legal section ma na am nan to planning department ma chuana to women wing ti ho na steering committee ti ho hi a department na hi ta ka khwa ija chu media share ma na iti oyo she mai ma mo pu na hi pan kala wa ita chu khwa tu nai khana chu IB ho in to home ho in IB level sima chu Delhi a khalbin ko wa na amon yo tuwa nang do ba nga chu ni pi in ITLF ati pa ke ho in ITLF ka he be nai lo yu chun ke kho pi no me ti ye wa chu Delhi chen chu ka pha wa na long yel ho ti ho chu do wa ka kho wa na IB chief pa ho interlocutor pa ho to IB la department ho na home la department ho kati chu a prime minister ilo la home minister level chu hi ya ilo home minister inspection na kan ko nei ge ti chu chan chu ma ke wa no iti a chu state point ho ilo le din home ho iti ho ai pan ka de u chi hi ilo le amon che vol vin ke ho ti ke ve ti ho chu ka se wa na tu chana chu aban banai tu ke machal chala na pelo sina chu te to chu Mizoram in recognize bol wa te to cha katina recognition chu amoin
relief material tiong yo si ate to FM khanam de le ITLF recommendation athu angai sau ti tabong ho na ti tabong zu ling ma yo chi ki ma Mizoram hi lobby tile chief minister level hanang minister ho level hanang chubana chu yang mi yo association center yang mi yo association ho to yo ke home na ke ya mi yo July for mi yo student ho to yo itia chu kal ke so nga na Delhi MTFD Manipur Tribals Forum Delhi ho to yang link ni ya subana chu Guwahati ang chu Delhi ke chiwa chu kang gi pawa kitabang non yang ke loi khom na pang su ke na wa yang in ki vet san na non yang ke loi khom na khan ni sim ni ja mo chu ka go na ve ti ho chu ya na city la ho an nang ti mo yong de ita hi linkanis ITLF in Lincoln so ke jo kutia shading azuna ilanga amon yon Delhi hon yon ilanga data ma internet ma ke sulo ya data ma ke supply amon yon ilanga chu amon lever chu Delhi capital area chu EPV lobby ni bolwa tu chung parliament station ki tanu song chu nam kai thum ka chiwa ita chu adan chu MP anam khalong chu ka ki mu pi wa Delhi MTFD ho ke thopi na chu na ita chu tu chu sesona hi API thi chana I hoi su ho ya po do thi mi di wa na ke ho chu ha ke tong ki ti le na ti ho ta bon chu ka bo ai ti lu sim na chu ka kal so no wa na chu ba na chu activist dang ho PP ho yang chu ki mu pi thi cái mục tiêu na ai le sarpa tu chan ke awang hi relief camp ho ani le sa ho wang putita ha sanai lo pi chana tenu se na ju khutia boy ipia ning jing se na tuita ta pi ji ke pe yo hi yong le basic needs ho wan chu na tu na ju provide ke volume na chu ai le sarpa khat hindo be kit ngaten na separate administration itiven hiti separate administration pen hi amasa tu ipi pen ki thum ham tiwang chu akisei po in hi jong le kimen kuki in pi in eta chu khat ya chu phone do na ai nei na official ta state demand ka boloi ti a hi phone do na ai nei ven hi hi ITLF in apom jing ham a hi lawai le ITLF in ima state stoma he atuma akithum poiti ho kha boy yo wa hi representative fine ho MLSC in standpoint khanan lawa mon separate administration anti wa na ja jo ai mi a meeting khan wi ma CSO ho yong ki MLA ho to gyo khom na ke ne ya MLA ho standpoint endorse ki bola na je wa chu Delhi Noida khadwi su group ho to UPF ke no to CSO ho to MLA ho khadwi ki gyo ke na ija ke phatsa na chu separate state a hin abana hi ipipi ta chi khadwam ti sei khom na ke ne ya in principle aki ki phatsa chu a state yong ti da yeng ti piong ti da UT with legislature chu ki phatsa na hi ya na chubana chu it's a political solution political talk in boy pidinga ane ne jom sa hi ye wa chu UPF ke no in jong separate administration amasanga territorial council akona chung kumlawa ajanda lawa mon separate administration demand to a goal post to an hin phanuwa chu ni pi nang representative MLA o nang su group yon hong ke bangta cho na icha chu su group ho chu ngan si nang ki ne ya UT to
legislature giàu nó chủ yếu thì chủ demand tạo thế thì chủ ông cái xây là thì chỉ đúng rồi à chủ among những anh chị biểu à tu trong 26 年主 first talk without state government chủ anh bắt đầu na direct central talk cái gì na tripartite talk hit là cái gì na bipartite talk chủ anh bắt đầu cha chủ cái chế ta chủ UT with legislature chủ talk anh bắt đầu na cái gì chủ ITLF tu ni sana chỉ cái TP chủ separate administration cho hệ riêng na state UT with legislature cho cái định bị cho ITLF na cho cái phát sản na cái hôm na cái phát sản này na估计之後用注意個好方面有時主要呀mà state anh phụ nữ thì bị chất na cho anh phụ nữ ham cho cái hết đề na用來去做mà India 是ham chỉ cho họ nên都係睇Institute sa ka say inzawa kaga say na pento na ITLF phai sa wai le ITLF bowa ki po hitin kotu HTC ti oi sumang hitin ITLF branch zo a hiti ka ti na pento institute to a chu kuki in pin separate state ka data we ti a an sayole ai wanga ai selanga I movement nova iti pi panel e ha support panel ITLF 10 UT zo ati kit vai le tun e ho ki ka zo kito lova hoi pen to ka pi diu ham ti na kha chung thei to na ze a so je wang hi cái hồ hôm là chú Google bị用药hier na ITLF 用嘅藥就話那個等寫數 representative 好用藥hier na 過多用貴嘅藥hier你就話係呢啲嘅發展呢就其實嚟講就發展定啊嘅現象啦那麼因合盤包因麼用就 Google 嘅嘅嘅波嘅 separate 喺偷嘅即係做嘅 demand 咧即係再提落嚟 YouTube 就基本地地特話弄嘢咯，你用媒體呢？愛用咧，那西方啊就，他下下 demand 嚟看就，邊呢啊就啲嘢嚟呢？ako tile Kim Hon official ta pondo na nei cho ITLF het lawa pon tina ham. 之所以咧，Kim Hon 阿冇從阿波路做。你聽下個時間就只係做 ITLF 跟住佢做完啦 ITLF 就而家諗下阿波那啲特幫 ITLF group 啲打啲呢所做起來話都阿 Kim 送阿海阿冇人波路啲啲咗ai le sa pa atay na dingin istihi tu jan hila atil so ahi na ITLF langa information pa hi ipibola me le hon FIR bol kum hon azi uma Iki information media share pa hi may si spokesperson to ba tu dira jo kamanu yan na ai ju ki ho yung FIR chui bol kum yung mo ke bol kum yan na ITLF yung CM pa yung ke bol na Rambay Tengol pa yung ke bol may telepon pa yung ke bol ya chu amo na ITF leader ho yung siyang ya nam kai bol wa na yi chui le thula lo ai bo ti the thula lo bo thula ta chu ipi ji bol khung yon le pi amo la amo ga ma me yo ga ma kim tan na ti ai chu ka ga amo ai le la sar pa ki pa o me nangin phat ni pi a ni ti ka bang holim ho ga nei te jen na chunga chi pa thu kan sein ITLF jong hung ma son jingin tin e hon jong ilung tu mo gang ta ma so thei na di win pathianin
Bangin po jing ta. Ngi pa meo ka ki pa.